Shalom, ndabaramukije cyane mbifuriza ubuntu bwa Kristo Yesu ngo bwaze imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Ndayishimiye Patrick mu ijambo ry'umunsi. Ndabaye kaze mu ijambo ry'umunsi tugiye gusangira cyanditse mu gitabo cya Luka igice cya 5. Ndashaka kuvugana namwe ubushobozi bw'ijambo. Haleluya. Turafise ubushobozi, ndashaka kuvugana namwe ubushobozi bw'ijambo. Igice cya 5 reka tangire ku murongo wa 4. Aje kuvuga abari Simoni ati igira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati erega mwigisha twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Haleluya. Petero, iri jambo ndarikunda rwose. Twakesheje ijoro ryose, kandi mu mategeko yo kuroba ni mwijoro, ntawe uzuroba ku murango. Twakesheje, twayebuye, twabuze ikintu na kimwe, ariko ko ari wowe ubivuze, ko bivuye mu kanwa kawe, ko ari wowe ubivuze. Haleluya. Ndaterera insenga zacu. Hariyo kantu mpora niyumvira, ndibaza ko Yesu avuze ngo terera insenga, ahantu zino ndagara zari ziri hose zaregeranye ziraduga ziraza ku murango mu bisanzwe, ku murango, kandi ku murango ngo ntibikunda, abazi kuroba ku murango ntibikunda. Ariko Petero aravuga ko ari wowe ubivuze, kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize barobe imfi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Babigize baroba imfi nyinshi, bakura bagenzi babo mu bundi bwato. Nararyohewe cyane na kano kantu, kwakura bagenzi babo. Mu bisanzwe ni gake abantu bazahamagara abantu mu migisha baronse, ngo nibaze batwaza imigisha, bakura abandi bagenzi babo nabo nimengo bari babuze. Ko mwabuze, twebwe hariho umugabo witwa Yesu avuze ijambo, atubwiye ijambo. None ibyo twarovye ni byinshi cyane, nimuze mudufashe. Haleluya. Baraza ngo baze babafashe, baraza buzuza amato yabo agomba kudobera. Haleluya. Baruzuza amato yabo. Mureke ndababwira ikintu nakuye muri no jambo. Turafite ijambo rifite ubushobozi. Iri jambo Yesu yabwiye ba Petero, natwe turarifise mu ijambo ry'Imana dusoma. Turafite ijambo ry'Imana, turafise ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Haleluya. Petero yavuze ngo ko ari wowe ubivuze, ko ari wowe ubivuze mwami, ko ari we ubivuze. Haleluya. Ndaterera insenga, kandi birakunda ngo baroba ibirenze cyane. Haleluya. Bene data, hariho umurongo uvuga muri Luka gice cya 37, haravuga ngo kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Umva ndakubwire, imenyereze kwatura ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Imenyereze ubuzima bwawe, kuko ni imbuto. Petero yaravuze ngo ni imbuto itabora, ibindi byose birabora, ariko ijambo tiribora. Haleluya. Ijambo ry'Imana. Petero avuga ngo ko ari we ubivuze mwami, ndaterera insenga. Ko ari ijambo ryawe, ko rivuye mu kanwa kawe. Hari ijambo Imana yakubwiye, muvuze ukuri, urindire, utegereze, wihanganye, ufite umutima wizera, bizashika. Ahigwa wewe wizeye, kuko ico wabwiwe n'Umwami Imana kizoshika. Ijambo ry'Imana. Ndakugendeye inama nziza. Fata umwanya wo gusoma ibyanditswe byera, fata umwanya wo kwiyatura ku ijambo ry'Imana, fata umwanya wo kudekarara ijambo ry'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Yesu yabwiye Petero ijambo rimwe, yaramubwiye ngo tera urusenga. Petero atera urusenga, haza ibirenze. Haleluya. Haza ibirenze cyane. Umva mwijoro bari bavuze, ariko ko ari wowe ubivuze mwami. Bene data, Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Hariho umurongo uvuga ngo kandi yahigwa wowe wizeye, kuko ico wabwiwe n'Umwami Imana kizoshika. Imana ntizibesha. Haleluya. Imana ntizibesha. Imana yasezeraniye Abrahamu umwana. Abrahamu aravuga Imana ko byatevye, ariko yizera Imana kugeza rya jambo ry'Imana rishitse. Ndakwifurije gufata umwanya, ndakwifurije gusengera mu ijambo ry'Imana, ndakwifurije kwimenyereza ubyanditswe byera ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi. Haleluya. Rirafise ubushobozi. Imana yahaye Mose inkoni yo kurongora Abisiraheli, ariko ageze kuri Yosuwa imuhetse ijambo, iramubwira ngo uzoririmbure ku murango no mwijoro, niho ibyaho bizogenda neza, ukagira amahirwe. Urakeneye amahirwe muri urugendo rwawe,
ukeneye amahirwe muri buno buzima, fata umwanya w'ijambo ry'Imana. Satani yaraje ariba abantu umwanya w'ijambo ry'Imana, ariba abantu ibyanditswe byera, abashyiramo ibindi. Umva, twimenyereze. Iri ni ijambo rifite imbaraga. Petero yaravuze ko ari wowe ubivuze. Haleluya, ko ari wowe ubivuze. Mu gitabo cyo guhara aravuga ngo Ry'Imana si umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yisubireho. Icyo yavuze mbega ntizogishitsa. Yaravuga ngo reba, n'abari kubahezagira nayo yarabahezagiye, nanje sinshobora kubihindura. Haleluya, nanje sinshobora kubihindura. Mu gitabo cya Matayo akavuga ngo Yesu ngo yirukanisha abadayimoni ijambo. Yesu bwiwe yirukanisha abadayimoni ijambo. Hari ibintu bikugoye, fata ijambo ry'Imana. Haleluya, ubuzima bwawe nibwubakire ku ijambo ry'Imana. Amasengesho yawe nashinga imizi mu ijambo ry'Imana. Ubuzima bwa minsi yose, haleluya, ubeho ufata ijambo ry'Imana. Ubuzima bwawe uhuze ubuzima bwawe n'ubw'ijambo ry'Imana. Yesu aguhezagire cyane. Ndakwifurije kubaho mu buzima bw'ijambo. Ndakwifurije kubaho mu buzima buri hatashe mu ijambo ry'Imana. Tuzokugwa n'isoni, ijambo ry'Imana rizokugwa n'isoni. Imana iri inyuma yaryo kugira ngo irishitse. Imana iri inyuma yaryo kugira ngo irishitse. Ndakwifurije kwamana usoma, watura, uvuga, uprofetiza ku ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Mwami, duhe inzara n'inyota byo gusenga, dushingiye duhagaze mu ijambo ryawe. Petero yabwiye Yesu ko ari wowe ubivuze. Haleluya, ko ari wowe ubivuze, ko ari wowe ubivuze. Haleluya, ko ari wowe ubivuze. Ndaterera insenga, hahirwa wowe ubizeye kuko icyo wabwiye n'Umwami Imana. Mwami, duhe umwete wo gusoma igitabo cy'ijambo ry'Imana. Duhe inzara n'inyota Mwami, duhe bibe ku rurimi rwacu, aribyo twatura ku buzima bwacu. Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo ijambo ry'Imana ribe hafi yanyu, ribe ku rurimi rwanyu, ngo ribe no mu mitima yanyu. Ariko icyo nicyo kibanza nigomba kuganza mu buzima bwacu. Urakoze cyane, icyo urakibicaho mu izina rya Yesu, amen.